Dostlar, assalamu alaikum. Hurmatlı YouTube ko'ruvchilar. Ой, ekrandagi monda bo'lgan angelchaning sotiladi dostlar. Biz hozir videoning жүрүшүндө to'liq ma'lumotni beramiz. Sizlar like'ni bosib qo'llab turingizlar dostlar. Bugun 10 fevral 2026-yil Чүй облусу aeroport Manas'ın janында Mramorный айылында dostlar. Assalamu alaikum, qanaysiz? Wa alaykum assalom. Kelingiz taqsiz, yaxshi keldingiz. Yaxshisiz-mi? Yaxshi, xudo. Так. Men bilishim bo'yicha u angelchanin o'xshaydi, ha? Angelchanin, toza angelchanin. Yaxshi. Bunun qoni angelchanin. Yashi qanday bo'lib qoldi, yash? Hozir dальный время 3 yosh, yazga 4 yosh bo'ladi. Mana emi жаңасida, biroq emi bo'rtelek mana toza. Пока hech bala chiqalek mana. Hozir toza bishdi. Toza bish hozir. Toza 3 yosh, ha. Mana aka. Yazga 4 yosh. Yazga 4 yosh. O kechroq tug'ilgan qulunlarda bular. Mana aka dostlar. Yaxshi. Жақсы, бұл қаяқтан келген или бұяқта туылды қандай бұл? Тақсыр, бұл местный Чүйде туылды. Чүйде туылды, бұл? Бұның ата-енелері мұрда келген екен, немеден. Анgelchanin değil mi? Angelchanin. Ова, анан бұл şu yerде туылып местный да, Чүйский бұл. Местный, Чүйский. Мына достар. Angelchanin. Бұл үйретілдік бұл. Үйретілген бұл қолға жош. Қолға жош. Миңгisi дағы өте жош. Мына өзім көрсетіп те берем. Өте мына тевік іште өнерлері жоқ сапсыз. Өзіміз қолда неме қылып қармап тақалайыз. Біз станоктың керегі жоқ. Шындайлап қолда. Тақаланған, а? Тақаланған. Бұты қолы таза. Таза. Жеуіші қандай, жеуіші? Өте сонын жеуіші. Жеуіші да өте сонын. Жақсы. Так, бұның бағасını қанша қоясыз? Еме, бағасын şu елге болсын, арзарақ деп 320 миллион қоям. Өзүді бай доллар деп эле 320 миң сом. Өзүнүн соңго эле айттыңыз, а? Соңго эле айттым мен. Доллар 320 миң сом. Биз карапайым эле адамбыз. Жакшы. А кеми барбы, жокпу? Кеми болот, кеми болот. Кеми болот, а? Ооба, кеми болот, конечно. А, дастав. Эмес, азыраак коюп беребиз. Эми бою 1.63 плюс даже. Bunun boyu 1.63 плюс. Өспүрүм. Ким быйылгы жылда үйүргө коем десе да үйүргө жарайт. Ага. 5-5ке үйрөтүп алам деген туугандар болсо, мына чуркайтырган 5-5ке өтө мыкты нерсе. Ага. Өзүм мактап коерейин, машалла, жакшы нерсе. Жок, эми баарын айтасыз да. Ооба. Мынага. Эми азыр акча керек болуп тайларды чыгарып атабыз буларды сатууга. Болбосо сатылбай турган нерселер го. Жакшы. Жеуши таза, а? Жеушкени бүт жакшы. Чуркатып көрсөтүп берем мындай неме. Ага. Өтө мыкты. Мына достор. Жамбаштарын караңыздар мына. Бир бастырыңызчы. Мына достор. Көрдүңүздөрбү? Андалган өспүрүм. Так, bunun варианттар барбы, жокпу? Жок, нагыл акча болсо акчага эле сатабыз эми. Варианттары жок. Наличкага? Ооба, акча керек болуп калып эле чыгарып атабыз. Наличкага дейт. Вариант жок экен. Доставкасын уюштурасыз. Уюштуруп беребиз, Кыргызстан ичи, четке жок. Кыргызстан ичи болот дейт достор. Жакшы. Номерди калтырам достор. Толук маалымат аласыздар. Сиздер толук маалыматты алып, соода кылсаңыздар болот. Только лайкты басып колдоңуздар мына. Так, достор, ол экинчи. Оны көрдүңүздөрбү? Жакшы. Так, мунун жашы кандай экен мунусунун? Бул дагы 4 жаш. Бул дагы 4 жаш. Жаңа асый бул дагы. Эми бөртө баштады ишин. Мына бул дагы жаңа асый дейт. Онда болгон 4 кашка окшойт, а? 5 кашка. Бирөө кичинерээк экен, а? Чыкпай калган, ооба. Мына 5 кашка дейт. Так, мунун каны кандай болуп калат? Будёнский. Будёнский, а, бул, а? Ооба, Будёнский. Бул каякта туылды бул? Местный. Бул дагы Чүйдө, ооба. Биз өзү кандуу нерселер менен алектенебиз. Ага. Бул дагы Чүйский экен достор. Мына. Так, бунун бою канча чыгып калат? 1.65 плюс даже. 1.65 плюс. Жеүүчү кандай экен? Мощный, жеүүчкени, бут колу бар жогуна жооп беребиз. Так. Бут жеүүчү таза, а? Бул да такаланган да? Жок, такаланган жок булар. Бул такалан эле. Бирок жоош, миңги. Миңги. Жаш балдар, мен балдарым 6-7 окуган балдарым минип жүрөт мунучу. Мына достор. Так, буту колу таза. Бут колу таза, жеүүчкени бүт жакшы. Так, бунун баасына канча коесуз, баасын? Бунун баасы дагы 320 миң. Бул да 320 миң, а? Жолдору болот. Сүйлөшүү жолу бар.
Maka dostlar. Çalsa, stupka sizni kanalınız olmasa aksiya stupka qilib beramiz yaxshi. Stupkасы bo'ladi. Variantlar yo'q. To'ka ақчаға. Yo'q, to'ka ақча, o'sha ақча kerak bo'ldi, chiqarib o'tamiz. Ақча керек bo'luli chiqarib o'tamiz deydi dostlar. Mana. O jamboshlarni qarangizlar. Endi olgan toza. Yaxshi. Nomerni qoldiram dostlar. To'liq ma'lumot olib savdo qilsangizlar bo'ladi. Endi olgan Vesprem. Like-ni bosib qo'ydingizlar. Kanalga tabani unutmangizlar dostlar.